Нашыл эки 64 bin сомдон алдым тургандар. Мына эки 64 тон болду дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жана Байтүгүн алга талчылары бүгүн 21-июль туугандар. Канча болду ака? Өзүн айтпаң, алдыңызбы? 21-июль 2024-жыл өзгөн мал базарында аз буюрса сааттап алынган реал дубалар көрсөтөбүз. Канча болду ака? 90 bin сом болуп турмун. Торпого эрке окшойт да, жоргач экен. Ургач торпого экен. 90 bin сом болду. Жакшы. Канча болду ака? 54 bin сомго алыныптыр. Реал дубалар кетип атат. Лайктан басканча турабыз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бүт туугандар. 1000 лайктан ашырып эле, бир кнопканы аябаңыздар, 1 секунд убактыңыздар кетет. 1000 лайктан ашырып эле, реал дубалар негизи дайым көп көрөт. Лайк баскандар аз болуп калат туугандар. Лайктан басып көрөбүз. Чекеден биз чыккандарын көрсөтө беребиз. Канча болду, кандай болуп атат? Маалыматын бере беребиз. Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн, Карагулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар. Эгер кимде ким Байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет туугандар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот туугандар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан келет туугандар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот туугандар. 65 bin сомго алынып тур мына жыл. 65 болду дейт мына. Жаныбар. 130 bin сомго алынып тур алат. 130 болду дейт. 130 алып чыгып кетти. Канча болду ака? 55 bin сом болду дейт мына биринчи. Канча болду ака? Канча болду ака? 80 bin сом болду дейт. 80 болду дейт. Канча болду ака? 73 bin сом болду дейт. Сен ушул. Да, 60 bin сом. 60 дейт. 60 bin сом болду турна. Сен биздер ушундай болуп аткан да? Артынан чыккандарын көрсөтөрүз туугандар. 64 болдубу? Же өзү элеби? Эне ол 64 bin сом болду дейт мына. Хош. 64кө алынып тур туугандар мына. Торпого мына ургач экен. 64 болду дейт го. Уярыгыраак экен, эми бирок сонун да. Канча болду? Канча болду сен? 77 bin сом болду дейт да биринчи. Канча болду бул экинчиси? 60 bin сом болду дейт, алып чыгып берет. 60 алынып тур. Мына союла турган. Уйлам. Канча болду ака? 48 bin сомго алып тур мына жыл. 48 болду дейт. Акырындан чыгып келаткандар ушундай алып кошо беребиз. Лайктан басканча отурабыз, лайктан. 80? Тоголоп. 80 болду. 80 bin сомго алынып тур мына. Торпого ургач экен. 80 bin сом болду дейт жаныбарды. Кандай болуп атат көрүңүздөр. Канча болду ошо? Саны я? Канча болду ака? 120 bin сомго эркек торпого менен. Эркек торпого менен алып тур ака мына. Каяка кетти? Семизгөлгө кетти мына. Канча болду ака? Канчадан болду? 140. Экөөбү? Же бирөөсүбү? Экөө 140. 70ден тура кетти. Буларча? Булдар 140 болду дейт. Канча болду? Канчадан болду ака? 14'төсү 75'ten. 14 başı 75'ten boldu deyit mına. Bunaları. Kaç oldu aka bu? Bunlardan şu Şerif be. Şerif be. 75'ten degenler. Alt şükret tatlı. Güzel ha. 75'ten boldu da. Jana 140 dedi o, çamda 150 bolganda. Je arasında iri maydasına qarap bağ bolgon. Eko 100 bin boldu deyit ko. Birösü nal. Ekilsin mına okşayt. Tokol. Mına tokol. Eko 100 boldu deyit. Kaç oldu akan? 62. Özü mü? Bu kalken 62. Arkasını aç. 56 bin son boldu deyit mına. Kaç oldu? 55. 55 bin son boldu deyit. Mına janağı 100 bin deyen şerige. Eko 50 binden boldu. 50 binden 100 binge aldık deyit.
Bakın daha semizler geliyor ko. Surayıpça. Kaçıdan bol semizler aga? Asiya bir yedim ha. Dostlar bilmiyorum deydi. Çetelegende okşaydı. Bilmiyorum deyip etti. O. Baydı mı? Kaç oldu o? 12 yarım oldu. 12 yarım mı oldu? Eti var iken жақсы. Başak da alsaydı. Bırak eti var iken. Başak jarasha. Ta geldi. 90 kam var. 90 kemi var dedim. Bol oldu deydi. Alışıp etti atken. Kaçağa bermedi? Neyse. Dalıkı 67'den boluptur. Aka kaçadan boldu? Kaçadan boldu? Kaçada dediniz aka? Lentki mesleğiydi ha bunlar. Bunlar 65'ten boldu deydi. İlk onu. Soylattıranlarga deyim. 65'ten alttır. Kaçadan boldu aka? 36 oldu. İlk 36 boldu. Bu kaç topuklar? 36 oldu ilk o. Kaç oldu aka? 50 bin son boldu etme. 50 bin aldım tırna. Bozlar kaçadan boldu aka? 5 yarımdan mı oturum? Nal vardı 5 yarımdan alınıptır. Oktam, bozdular. Kaç oldu aka bu? 100 kaldı mı? Semiz. 100 oldu değil. 37, 32 oldu tuğanlarına. İlk o alınıptır. Uğraş topuklar, bunacında. Kaç oldu aka? 50 bin son oldu etme. Semiz eken bir okçu. 50 bin alınıptır altık etme. 123 bin songa alınıptır. 123 bin oldu. 5 bin songa nasıl oluyor? Aldı 75'ke. Aldağı 70 boldur. Ardından 54 bin son oldu etme. Eko. Nasıl 54 arkası can ayıp kalın da. 65. 65 bin son oldu. Kaç oldu aka? Aka. 90 bin son oldu etme. 90 bin alındır hazırka. 70 bin somga nasıl? Bu yaltır. Alındır. 86 bin somga nasıl sağın uyalındır. Torpoğu erkeği eken tonlarına. 80 bin som oldu etine. Semiz жылтыраған ғой. 80'ge alınıptır bulcu. Burada daha çıkıp çat. Çıkıp жатқандардан қатар қошолу. Қандай болтады? Kaç oldu şunda? 102. 102 değil mi? 142 oldu ha. 142 değil. Bu kaç oldu ka? 82. 82 mi son oldu? 82 bin. Kaçdan oldu ka? 91'den oldu değil. Kaç oldu ki o? Aka bu kaç oldu? 56. 56 oldu değil mi? Patra öyle çıkıp yattı o birinin süzülü biriyle. Kaçdan tıra geldi? 70 binden alın tırnalarını. Kaç oldu yine ola ka? 90 bin son oldu etme. Kulunu benden. Yine ola dedim o. Kulunu benden alın tırnağı. Kaç oldu bu ka? Ara yıktı. Aka kaç oldu? Eko kaç oldu? Şep. 63'ten oldu o. 163. Eko. Kaçdan oldu ka bu? 80 bin son oldu etme. Kaç oldu ka? 47 bin son oldu etme. Mına şunday tuğanlar, bugün biz Özgen Bazarı'ndan real dubalarda gösterken hareket kıldık. Sunuş fikirler bolsa kommentarya altыңыздар. Kanalga katıl etіңіздер. Her bir görüp жатқан ağlar. Like'tan basıp qo'yingizlar. Tinchlikda, amonlikda bo'lingizlar.